lepak ikan. Bak lepak isap nang sunda di fuerte. Ni siya tayo pila ya di kat tapuarte la ya di siya. Siya ni bat dia kai ti arpa ilai spa modupi. Kena tarik ru. Setang kumbalai tayo duna ai ngin sayo pedang ya ka Christmas. Kapor ka jing soba ka jing keman ka badairu kapor ka jing ya kendo lang siyeng sisam. Hakum gane kapor ka badai artar kapor syuti kayo kasdang ban KM bat kapnya namar baki breu kila mare ban let sio let tra let thiet ya ki jan thamai kom ka jing pen kre ya ka Christmas. Kawai na gini ki yo ba he tam hakum gane ka ayom kare ka kasi market. Pada ka jing let rung forefront media ha gane ka yo ban songtho ya kata ka yo Christmas menta usnam. Ayo sngo penban ya ka jing ot na kinong dia jan namar ba kayo hakane ka benta kaduna palat ladai nujor ba kisnam baladap kinong dia jan kilong ba hakat kini kitarik kayo kala de ban he abha hanrai menta usnam ka kenja bat ka peja slam tengin ya pen ke ele se ka daw salendan da duna bon ba men sam kini ki bna la abiang ma kayo ste senepat na kala hiar palat om menurut lah dunia pelatih. Islam atas kena dunia gambar. Dunia gambar. Tayo do lahir Islam tayo. Mentah apa? Kaduna. Di fuerte. Ni siya tayo pila ya di kat tapuarte la ya di siya. Siya ni bat dia kai ti arpa ilai spa modupi. Kena tarik ru. Kalau ada ke Christmas. Kampa mak di Christmas mentai dia rame kan. Bentar ini tu. Kayak pi maksudnya. Ngati kat jumpa jonga sini tu tips tengah tip yang mengah ni tu. Christmas ni. Akin ni tarik ru semne sa Layai bahi adu tentu adu ki arpo sao tarik arpo lai sepo atau sao te klan de ke yobang nabamba adu ki nabamba sama ki penai gede penai long jadi mentah ta mentah ta ya pana ngam nang orang marbam nang kejengrak nang pe sini penduna nang orang marbam ke ikan ja penjai percaya sana ru Tinang bagay nakadaw bara ng taste ni sa kanjang ng orang kadai gumta na kamdai maka sayo tipin ngam ban batay mo ba tiple si kadai bangina yawan thamai sini ni mo dan som tarang ka ni tip kahiran ka patay tip mo kahiran ni mutati kat sabadon sayo si ki ut mo hiran bahan kita. Pimaroy la perkrek ka Christmas na kuna. Perkrek kita buat perkrek, dengan perkrek kayak ikan. Kalau saya ka tiet di sekolah ka tiet. Christmas tree. Nda bisa nda gamai kaji tiet na nda gamai. Nalor kita yijing pensengau hakini kisingi karukom kai pateng kala compare daga jingmi ki yau sipor hakaleng ki jaka bat kumju ru ka online shopping ke bala pensuk ya ki babon banwanra hadu tengkong yeng pedeng gini ki hadu katno na pedeng jongpi pila penkre ya ke jingra ke Christmas bat hadu katno katnem ki yau ki hat ki jongpi pasat ya ki jing pensengau jongpi hapok ka comment section